hanyuma wajya kuri diplomasi ya Kenya icya mbere cyo impamvu abantu bayibajijeho cyane ngira ngo nuko ariyo yabaye iya mbere mu gufata iya mbere mu kohereza uyihagarariye cyangwa uhagarariye inyungu za Kenya n'abanyakenya muri rusange igoma. Noneho mu buryo budasanzwe ahantu hari inyeshyamba ngira ngo no mu buzima bwanjye hari Kigali ntakurikiye nibwo bwa mbere numvise igice kigenzurwa n'inyeshyamba kitarimo leta cyoherezwamo umuntu uhagarariye inyungu z'igihugu. Umuntu umwe akahitamo kubavamo akiyomeka kuri leta kubera inda nini, buriya ahanini ni inda nini itera ubugwari. Ukajya kuvuga ndakorana na Tshisekedi ndaseba bene wacu, ubwo nari sinatinya kuvuga ngo General Masunzu. Buriya General Masunzu yabereye abakongomani n'ubwatutsi cyangwa n'abanyamurenge bose muri rusange ikigwari, kuko yabatabye mu nama ngo yakwiye kuba ari kumwe nabo ku rugamba. So niyo mpamvu mbwira ngo nta muryango ubura ikigoryi, nabo bandi bose baba barasigayemo. Ubwo urumva deje icyo bivuga ni iki? Masunzu ari gukorana n'interahamwe. Uracyumva neza? Masunzu ari gukorana na FDLR, umutwe w'iterabwoba. FDLR niyo yishe bariya abantu, niyo yabambuye ibyabo, niyo itumye umunota wa none bari kuwotsa n'amapine bakayarya, kuko niyo yigishije ibyo bintu. Narrative nimwe gusa niyo ngiyo yerekana ko nta muryango wabuze ikigoryi, birengagije kujya kuri side y'ukuri bakajya gushaka ubutunzi kuri leta ya Kinshasa, cyangwa hari n'abavuga bati iki ni ikimenyetso cyerekana ko impamvu yo idahari. Ibyo bavuga ko bambuwe uburenganzira ni pretext, ni urwitwazo rwo kugira ngo habe intambara. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, mbibutse ko ari radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Innocent Habumugisha, ni umusesenguzi wacu tubana iminsi myinshi. Innocent, nizere ko wirirwanya Imana uyu munsi, wiriwe ukonje. Meze neza cyane, niriranga Imana y'u Rwanda. Hano mu Rwanda rwa Gasabo Imana yaduhaye, nanjye ndagusuhuje, ndasuhuza Mucambuzi mbona wifubitse wambaye nk'ikigori. Hari bya bintu byirukana inyoni mu mirima byita guki? Oya, ibyo ni ugutukana. Kadahumeka. Mucambuzi yimereka kadahumeka uyu munsi. Reka dusuze rero abakunzi ba One Nation Radio, aho mwaba muherereye ku migabane itandukanye, haba ari ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko abariyo bose turabasuhuje ku cyicaro gikuru cya One Nation Radio. Dusuhuza n'abari muri Canada, dusuhuze abari ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Australia. Rimwe tuzakorera ikiganiro ku cyicaro gikuru Aziya ndetse no muri Afurika. Tuzakorera ikiganiro Cobra ntiyabyemera, dutsoye kugira ngo urete icyendeye kireka dutsoye afite inshira mu mufuka ntabwo yaheko. Yego, kako uyu munsi wakonje, imvura yabaye nyinshi. Uyu munsi ahubwo ugiye muri kucanga, abantu batangiye kwibaza bati ese iyi niyo bita sama? Iyi sama kitasamiye. Hari ibintu bibiri nakubwira. Icya mbere cy'imvura yaguye ejo ku mugoroba n'ubu iracyagwa, nkuko bivuga ngo harakonje, njye nta mbeho ndi kumva bya seriye. Ariko ya nimugoroba imvura yarayende stabilizo gato. Ibintu uri kuvuga bitandukanye. Ushobora kuba utari kumva imbeho kubera ko ari genetics zawe, ariko muri rusange harakonje. Rero ugiye kuva navuka mu myaka yanjye yose, ni ubwa mbere mbonye imvura igwa mu kwa munani, igatangira nijoro ikirirwa igwa gutya mu kwa munani. Hari igwa mu kwa munani hagati iyo ku itariki 15 iyo Bikira Mariya umubyeyi yagiye mu ijuru. Abizera Bikira Mariya bavuga ko ari Bikira Mariya wayigushije. Ariko noneho iyi umunsi yo yatunguranye. Ubundi twari tumenyereye ko imvura mu gihugu cy'u Rwanda itangira kugwa mu kwezi kwa 9, niyo kalendari tuzi. Ariko ikigaragara ko nyine yatubwiye ngo climate change, izi ni ingaruka za climate change tuba tubona, kuko nimba munibuka neza no mu kwezi kwa 6 ejo bundi imvura yagwaga, twanize tugera mu kwezi hagati mu kwa 6 imvura, kandi ubu ntibyajyaga biho kera. Wenda tugiye Mucambuzi ataravuka. Climate change ubwo n'imihindagurikire y'ikirere, ibihe uko byari biri ntabwo ariko bikiri. Yego, hari impinduka zibyara zo mu bintu bitandukanye. Ubu rero abahanga
baricaye kudutekerereza ibijyanye n'ubuhinzi, uko ibintu byagiye bihinduka n'ubuhinzi bugomba guhinduka. Buriya n'imbuto zigomba guhinduka. Hari byinshi bigomba guhita bihinduka kuko hari ibintu biba byarateguwe kubera ko birinze imvura cyangwa bari bategereje imvura. Iyo bigenze gutya rero ubwo abahanga bagomba gutangira gupima ikirere. ariko utekereza iki kuri meteo y'u Rwanda ko nabonye hari abantu bayifatira mu gahanga ibintu yavuze ngo nubwo bishobora no kuba byo kugera cya 20%. hari abo bavuze ko mu byo babonye bavuze ko iri joro nta n'igitonyanga kiri buze mu gihe imvura yaguye nyako kweri irahahamya kuko ko yaguye. byemewe. Hari meteo Rwanda ngewe ku giti cyanjye ariko hari igihe mbonera nayo irasa imbogo, hari igihe ihusha kenshi yarabibonye igasohora itangazo ibyo uvuze ntibikunde, ariko hari n'igihe iba accurate. Rero bariya abantu bo muri meteo Rwanda kenshi ni abantu, they are human beings, kandi bo bavuga iby'imashini zaberetse. Kuko buriya hari imashini zishinzwe kumenya ikirere kirimo imvura kiri buze kugwa, n'uva bayita rain gauge. Rain gauge buriya ahantu ziba ziteretse, iyo rero n'imiyaga n'iki byose windi miu n'ibindi byose ahantu biba biteretse, umutekinisiye agenda akarekodinga akareba ibyo byamweretse akaba ibyo avuga. Hari igihe rero kiriya cyuma gishobora kwibeshya kikarasa imbogo bitewe n'uko kiriwe nacyo, ubwo niho hashobora guturuka iyo era yo ku meteo ishobora gutangaza amakuru bagasanga siyo. cyane rwose nyemerera twiganirire ababonye imvura bari bayikeneye n'ukuri bayibonye babereye umugisha, nubwo nabonye ko ntabwo umugisha ushobora kugera ku bantu bose. iyi mvura yateje ibyago, umucamanza azambwira ko hari aho yateje ibibazo. imvura nk'iyo ariko kubyumvikana uko bigenda kose ntabwo yabura abantu isenyera, abantu bagituye nabi, ntabwo yabura ubuzima bw'abantu itwara. Ariko ubundi iyo uvuze ngo abantu bagituye nabi hano mu Rwanda, ubundi abanyarwanda bemera ko batuye mu manegeka. mbwira Njye mbona abanyarwanda batabyemera ko batuye mu manegeka, kuko niyo babwiye, iyo leta ibabwiye ngo bavemo usanga bari kuvuga ngo babahohoteye, bamwe ngo babasenyeye, babahohoteye, babahaye urusenda, ibintu bikaba birebire cyane. So rero njyewe kiriya kibazo cyo mu manegeka nirinda kukivugaho, uhatuye atazantera ibuye ngo ndamuterera ngo naramutera cyangwa naravugiye leta, cyangwa leta itazantera ibuye ngo navuze ibitari byo. uragira uti hageze urigengesera. Ndigengesera kuri iyo ngingo kubera yuko imvura iragwa inzu zigasenyuka tukabona ko zasenyutse. Leta yaze ababwira ati ariko nimwimuke tubajyana aha n'aha, dore ahantu mu ubuzima bwanyu mu kaga. Bati tubatuye imyaka irenga 30, imyaka 40 n'igisekuru cyacu cyabaga aha ngaha. Uyu munsi matuye gute ko ari mu manegeka? Ariko urumva buriya iyi misozi ubona uko imyaka igenda iba myinshi, buriya n'imisozi niko ibitaka bigenda bimanuka biva hejuru biza hasi, biza hasi. Rero ni ukuvuga ngo umuntu utuye mu manegeka niba warahatuye muri 80, ntabwo uko muri 80 ubutaka bwari bukomeye wa musozi ntabwo ari kukomeye muri 25. Biriya byose ni ibintu ntekereza ko leta igenda ikabanza igasuzuma mbere yo kubwira abaturage ati mwimuke. Icyiza ni uko hari abantu bajya babwira ngo bimuke, bahimuka hagahita haba ibiza, cyangwa bajijinganyamo gato bagasanga ibiza birabaye birahibikuriye. Icyo gihe wenda ubwo abantu babura amagambo ashira ivuga. So amanegeka nyine azahoraho, kuko ntabwo twese leta yatwimura umunsi umwe ngo idashobore. Ubushobozi sinzi ko yahita ibubona cyane. cyambere amafaranga aho iri butujyane ubwo butaka n'iki, harimo technicalities nyinshi, kuko buriya leta ntabwo itekereza ibintu biri uyu munsi cyangwa bizabejo. Kereka iyo umutekinisiye wagiriwe icyizere ari umuswa cyangwa umuyobozi, niwe ushobora gutekereza ibirangira uyu munsi. Buriya leta ishobora gutekereza ko ati uyu musozi wa mu Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2080 uzaba umeze uti, wenda niwe uzaba wubatsweho inzu zigezweho, wenda niwe uzaba uhingirwa, wenda niwe uzaba utegeka kujya wohereza umwuka mwiza. Ibi byose bikajya mu mpapuro bikandikwa. Ariyo mpamvu ubona hari ahantu hadakorwaho. Ni ibintu nk'ibyo baba baragiye bategura, ni ibintu baba baragiye bategura. Nyemerera turebe twirebere ku kiganiro cy'uyu munsi, tuganire hanini. Dukunze kwibanda cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. aba bantu ni bantu ki bageze mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bate? Ko iyo ubitegereje ubona amazina yabo afite aho ahuriye n'aba bari kurwana ba M23 ndetse n'abatwirwaneho. Twabonye amakuru y'uwo bita Colonel Gisore wapfiriye mu ndege, bivugwa ko yagonze igiti. amakuru yarakwirakwiriye, abantu bose barayabonye. uyu Gisore Patrick azwi nka Kigofero, yari ari kumwe n'umuryango we n'abandi bantu 6 bagwa mu mpanuka y'indege ya gisivile yavaga Lubutu yerekeza Kisangani mu ntara ya Chopo. Amakuru avuga ko yaraje ku butumire cyangwa ku summon, he was being summoned by, yari yahamagawe
n'amasunzu. Masunzu nawe barazwi cyane, urabyibuka umugore wavugiye ku mupaka wa Rusizi na Bukavu avuga ati rwose uwo Masunzu mugende mukomeze mwatake mwegere, mu gihe Bukavu yafatwaga avuga ati ngo azagwe muri Tanganyika ingona ngo zimurye impyiko, nyine abivuga gutyo ubona ko atamwishimiye kuko ni umuntu afata nka mwene wabo, ariko bakaba batari ku ruhande rumwe rw'abantu barwana. Za kagoma zawe zirakubwira iki? Wenda impanuka yo yabaye, impanuka y'indege, ariko aba ni bantu ki? urakoze cyane. Tubanze twihanganishe imiryango n'inshuti yabaguye muri iyo mpanuka. Ariko amazina yabo nk'uko wari ubivuze ngo afitanye isano n'abarwana muri M23 ntibyabura. Impamvu bitabura ni uko n'abarwana muri M23 n'abakongomani, kandi na mbere yuko batangira kurwana byanga bikunda hari abari baragiye bahabwa akazi barimo n'uwo Masunzu uvuze, ndetse na General Makenga nawe at one point yabaye mu gisirikare cya Kongo, yaje ariho aturuka n'abankunda, ngira ngo byose urabizi. Ntabwo urabivuga ko nimba General Makenga yaravuyemo n'abandi bose ariko nabo bavuyemo, n'abariya nabo ba Masunzu bari ibintu gusakuza bacamo iteruye abo bose ibonye imvura irahise ahari, abo bose turi muri natire, abo bose bari barajyanye na General Makenga. Urumva n'imitonomo y'intare, bari barajyanye na General Makenga. Ubwo avuyemo rero hari abo yavanyemo nabo ubona bari bafite imyumvire yari afite na gozi ze bakazumva bati okay kadukorane. Hari n'abasigayemo probably kuko batabyumvikanyeho kimwe nawe. Burya hari abantu bari lezi, hari abantu bagira ubunebwe. Umuntu kumubwira wenda ngo umuntu yamaze kuba colonel muri FARDC yibereye Kinshasa, ari kurya isamake nziza muri Fleuve Zaire, ari kurya bureba nziza yavuye mu Bufaransa, ari kurya umugati mwiza ukorera ku Kinshasa, abana be bari kwiga mu mashuri ma école meza i Kinshasa, uramubwiye ngo yongera bishingukemo musubire muri Sabine, kavuga atoya nk'abari ba Masunzu n'ibyo bagendeyeho, bashatse kuguma muri comfort zone. Abandi bati ntabwo mwajya muri comfort zone kandi dufite bene wacu babaye bavamo. Rero nk'abo waruvuze bapfiriye mu ndege nabo ni abantu baba baragumye muri comfort zone. Urumva guhamagarwa na generali, kandi uriya ni generali, ngira ngo navuga ni general de brigade hayo uyobora intara yose. Masunzu ayobora Kivu y'Amajyepfo, buriya nuko yagiye ifatwa za Bukavu bakayimwambara bikamwa ko ajya Kisangani, ubwo niwo mujyi navuga wari usigaye hariya mukuru yari kujyamo, nubwo yagiye mu yindi ntara. Kumva kumusamoninga rero egare ko wenda agiye kumubaza ku makosa ye, cyangwa se yari agiye kumudeployinga mu bwego dukore ibi n'ibi dukomeza urugamba. Cyane ko urumva nimba na mwene wabo bose bava mu bwoko bumwe, egare ko wenda yavuga ati nitwishyira hamwe natwe tubashe kurwana n'aba bene wacu. Ari nayo mpamvu ubona Perezida Tshisekedi yahisemo kuba ari wamanura hariya, kuko yari azi neza ko hariya abantu bari bene wabo, azi imirwanire yabo, imyitwarire yabo, n'icyo kirimo aracyumva. Erega bashobora kuyobya n'ibyombo by'intambara, biriya byombo bakoresha signals, kuko bazi Ikinyarwanda, bakabyumviriza. Ntabwo wumvise bushize bari kurwanira Isake, M23 icyombo cyayo baracyumvirije radiyo zabo, ariko bazumviriza bari guhamagaramo umusirikare wo muri M23, reka no kumuvuga izina, bahita bavuga amajwi ko yagiye hanze, amajwi ko twayumvise twese, FARDC ivuga ngo noneho ngo M23 ngo yazanye imbunda yitwa gutya, kandi ryari izina ry'umufande. Oya simuvuga, ari impamvu ntari bumuvuga, nari ngiye kumuvuga ariko mubivuyemo, ntabwo byaba ari sawa. So nagira nkwereka ko kumviriza birashoboka ku mpande zombi. Kongo ishobora kumviriza na M23 ishobora kumviriza, ako bumvirije batumva ikirimo bavuga cyaba ari ikibazo. Nubishe M23 itanga komande uri mu Kinyarwanda, hari urugamba yayoboye, uyu n'ubundi uruyobora, hari amajwi yagiye ari kuyobora urugamba Makenga nayo ikibonye nayibonye bavuga Ikinyarwanda. None se saba Kongomani bo ati umuginga mu mukubite, ati nguriye ucyumva ari kuvuga Ikinyarwanda. Se saba Rwanda fore wa Kongomani nyine. Aba ba Kigofero, ayo mateka y'impamvu bavuga Ikinyarwanda yarazwi ntabwo twasubira. Kuko niba yitwa Kigofero uyu muntu no mu Rwanda fone, no mu Kinyarwanda fone. Ikindi nari nsimbutsemo gato, turabizi ko muri FARDC habamo ex-FARE
abari abasirikare bo kwa Habyarimana ziriya ngabo zatsinzwe Mm. arizo zaje kuvamo umutwe w'iterabwoba wa FDLR. So, mu yandi magambo muri exfar habamo muri FRDC habamo FDLR. Ushobora no gusanga Kigofero ari umusirikare wa FDLR wari uhamagajwe kugira ngo apange urugamba. Mm. Kuko twarabibonye inshuro nyinshi, twabonye abitangira ubuhamya bwabo uburyo babagiye mu gisirikare cya Kongo, twabonye abitangira ubuhamya bwabo uburyo bahawe support, twabonye urugamba rukomeye cyane hano mu kibaya cya Ikibumba ruyobowe na General Omega na Seigneur de Guerre bayoboye crap za FDLR. Ibyo twarabibonye. Ibyo rero nta banga nta gikuba cyaba cyacitse uyu munsi kwa Innocent. Webazanye? Oya, uwo ntabwo araza. N'undi witwa Seigneur de Guerre Noheli. Mazina ni Noheli. Mazina ya Noheli. Afite arankaki. Iracyari ritoya. Ariko no mu crap. Ni mu crap. Ni uri kurwana Warikare. Crap iri Warikare. Ni wageze. Ntabwo bari kurwana kuri Kisangani. Ngo batavanze bagana Kisangani. Cyane. So ubwo icyo ni kimwe. Hanyuma hari abashobora kuba ari abarwandofone bo muri Exfar cyangwa FDLR bari muri FRDC, hari n'abarwandofone bari muri aba ngaba nk'uko nateruye ikibazo cyane kubwira bari kurwana abakongomani bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Kuki niba M23 AFC ivuga ko irwanira uburenganzira bw'abahohoterwa bavuga ikinyarwanda baheze mu nkambi bw'abatutsi bari hirya no hino mu bice bitandukanye, kuki hari abandi bashobora kuba bahuje amateka nabo bashobora kuba bari kumwe na FRDC, mu gihe twabonye ko hari raporo nyinshi zerekana ko hari ibikorwa bibi FRDC ikora byibasira mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane nk'ibyo twabonye Nturo batwika igiturage cyose, nk'ibyo twabonye hirya no hino batwika abantu bakabarya ngo ni abatutsi, ibyo twabonye hirya no hino bafunga abasirikare muri FRDC ngo ni abatutsi. Kuki umuntu uri muri iyo kategori, uri muri icyo gice kiri guharanira uburenganzira bwacyo yakifatanya n'uri kumukandamira, n'uri kumukandamiza? Ese nko mu ntambara y'isi ya kabiri twigeze tubona hari abayahudi bari mu gisirikare cya Hitler? Urakoze. Ubundi baravuga ngo nta muryango ubura ikigoryi. Yego. Rero kuba umuntu abatutsi bo mu bwoko bw'Abakongomani baba bishyize hamwe bagashaka support zishoboka zose bagatangira kurwana uburenganzira bwabo n'ubwa bene wabo butandukanye, ndumva twabivuze inshuro nyinshi ngo kubisubira reka tubivuze resume, bagahitamo kuvuga bati hari abantu bari mu Rwanda mu makambi, hari abantu bari i Bugande, hari abantu bari muri za Amerika bagomba gutaha babujijwe uburenganzira bwabo, hari abasoreshwa na FDLR ziri aha ngaha bicirwa amatungo, bajya kubona amatungo yabo ukuntu bayakataga amaguru, tujye kurwanya ako karengane. Umuntu umwe akahitamo kubavamo akiyomeka kuri leta kubera inda nini. Buriya ahanini ni inda nini itera ubugwari. Ukajya kuvuga ndakorana Tshisekedi ndaseba bene wacu. Ubwo nari sinatinya kuvuga ngo General Masunzu. Buriya General Masunzu yabereye abakongomani bo bw'abatutsi cyangwa n'abanyamurenge bose muri rusange ikigwari, kuko yabatabye mu nama ngo yakwiye kuba ari kumwe nabo ku rugamba. So niyo mpamvu mbwira ngo nta muryango ubura ikigoryi, nabo bandi bose baba barasigayemo. Ubwo urumva deje icyo bivuga ni iki? Masunzu ari gukorana n'interahamwe. Uracyumva neza? Masunzu ari gukorana na FDLR, umutwe w'iterabwoba. FDLR niyo yishe bariya abantu, niyo yabambuye ibyabo, niyo itumye umunota none bari kubotsa n'amapine bakayarya, kuko niyo yigishije ibyo bintu. Rero ntacyo bagiye kugitangaho urugero, abo botsa n'amapine bakabarya, ni FDLR yabikoze ibyo bintu. None Masunzu niyo ari gukorana nayo. Ubwo ntabwo wanyumvisha ngo Masunzu yabura intara y'amajyepfo, Kirumwami nyakwigendera yayoboraga intara y'amajyaruguru Nord Kivu, kandi Kirumwami yabaga ari kumwe na Omega buri segonda. Ntabwo wambwira ngo Kirumwami yahuye na Omega, Masunzu ntazi ibyo ari byo. Ntabwo wambwira ngo Omega batanze raporo Kinshasa ko yitwaye neza ku rugamba rwo kurwana, ngo Masunzu yo kubimenya muri briefing ahabwe nka generali. Ntabwo wambwira ngo FDLR zatangiye kuva Igoma zibonye ko bikomeye, zira zagiye mu kibira zinyuze zibaye facilitated zinyura muri Kivu y'Epfo, Masunzu ko atarabizi. Urumva rero Masunzu yabereye ikigwari bene wabo. Nicyo nakubwira. N'abandi yasigaranye nabo.
narative ni imwe gusa niyo ngiyo yerekana ko nta muryango wabuze ikigoryi birengagije kujya kuri sayidi y'ukuri bakajya gushaka ubutunzi kuri leta ya Kinshasa, cyangwa hari n'abavuga bati iki ni ikimenyetso cyerekana ko impamvu yo idahari. Ibyo bavuga ko bambuwe uburenganzira ni pretext, ni urwitwazo rwo kugira ngo habe intambara. Icyo kiragoye, icyo gihe nakirebera mu mibare. Majorite iravuga iki? Burya ahantu ahanini majorite ivuze niba ifite ijambo, niba ifite ijwi ryumvikana. Ntabwo majorite yahurira ku kintu kimwe cy'amafuti. Ntabwo wavuga ngo barashaka impamvu y'intambara ngo majorite ijye mu ntambara, ntabwo byashoboka. So majorite rero kuba yaravuze dufite ikibazo kandi kiri politike, izo mpunzi mu Rwanda zirahari, ziraboneka 100,000 i Bugande zirahari. Politike irahari ko FDL zari zifite za bariyeri za Masisi, za Kibumba, buriya bice byose zihagenzura. Izo ni politike nkubwira zizwi, zitari ibanga. Rero urumva ntabwo wavuga ngo bashatse impamvu yo kugira ngo habe intambara. Kandi ikindi buriya ntuzagire ngo intambara irahenda, intambara irasenya, ntabwo yubaka. Ntabwo nka muntu nka General Makenga cyangwa Perezida Kabila ashobora kwifuza kujya mu ntambara azi ko izasenya, izica abaturage n'iki, n'ayo mafaranga yose azatakarira ubusa, ntabwo bayishoramo. Ibintu bimeze neza, ibintu byagenda neza. Ibintu bimeze neza, ibintu byagenda neza. Hanyuma utekereza iki kuri diplomasi ya M23, aho ubona ko ari ibihugu byatangiye kuyizera? Uganda yafunguye umupaka wa Bunagana, ubucuruzi buragenda hagati y'ibice bigenzuwe na M23 ndetse na Uganda. No mu minsi ishize twabonye Kenya, igihugu cyabaye aho AFC yashingiwe, kuko urabyibuka ko yashingiwe muri Kenya ku ngoma ya Ruto na Kinshasa, birabibabaza cyane, ariko birangira ibayeho n'ubundi nta kundi. Kenya yafashe umwanzuro nyuma y'uko habaye inama y'abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC iyobowe na Ruto ndetse na Emerson Mnangagwa n'igihumbi ngo Robert Mugabe, kandi umusaza ubu ngubu ari aheza mu ijuru. Nyuma yaho nibwo twabonye rwose Kenya isohora urutonde rw'abayihagarariye mu bice bitandukanye. Tubona uwo bita Miss Judy Kiara agomba kugira konsira muri Goma. Goma ni agace kari mu biganza bya M23. Diplomasi ya M23 uyisesengura ute, kubona hari abantu benshi bari kuyumva? Urakoze cyane. Ntabwo ari diplomasi ya M23 gusa buriya warebaho, wareba n'ibihugu biri gukorana nabo na diplomasi yabyo. Reka duhere ku byo waruvuze by'umupaka wa Bunagana. Buriya Perezida Museveni n'abajyanama we birumvikana n'abaminisitiri be baricaye barasesengura, bareba tugumye dufunga umupaka, twebwe turi i Kampala tubayeho neza, abana bacu bariga, ariko abaturage baturiye iriya mipaka bari batunzwe no kujya gucisha uwo muri Kongo, ntibakibasha kubikora. Abaturage bacu bari batunzwe no gucuruza hakurya Kongo, cyangwa batunzwe no gucuruza hakuno muri Uganda, ntibikibaho. Kandi twebwe nta kibazo dufitanye na M23. Twafungura umupaka tukawushyiraho umutekano uhagije ku buryo ziranye ishyamba zitazaza kutwinjirira, ariko abaturage bacu bakomeza imihahirane. Abaturage b'Abagande nta kibazo bafitanye. Uretse kuri icyo kintu, iyo usesenguye ubona hari ikibazo Uganda ifite kuri M23. Niho nari ngiye kugerageza zabinjirira. Nari ndi kukubwira ngo Abagande, abaturage b'Abagande nta kibazo n'iki na kimwe bafitanye na M23. Hanyuma leta yose nta n'ikibazo bafitanye n'Abakongomani, nta n'ikibazo bafitanye na leta ya Kongo, nta n'ikibazo leta ya Kongo ifitanye n'abaturage b'Abagande. Gufunga umupaka rero ni ukwica inyungu z'abaturage, kuko umupaka ufunze kuri Museveni ntacyo bitwaye, no kuri Gisekedi ntacyo bitwaye, kuko bashobora kuba bataranawukandagiraho. Gisekedi ashobora kuba atanahazi. So rero kuwufunga egare ko, ariko ibi bintu uri kubitubwira mu buryo buri vage. Ntabwo wemera ko Uganda Loki ishyigikiye M23? Muri make bahuje ibyiyumviro. Muri make Uganda ibona M23 nk'umuntu babyumva kimwe kuruta uko imubona nka threat cyangwa ikibazo kuri yo. Nose yayibona nka threat gute kandi itayitera itanayirwanya? Ntabwo Uganda yabona
M23 nka threat kubera yuko nta kintu ipfa nayo. amakuru komoza no kuyavuga ko Uganda nayo iri mu bafasha M23 n'ikimenyimenyi n'abahagurutse barimo General Sultan Makenga bahagurukiye ku butaka bwa Repubulika ya Uganda. Ubwo iyo uvuze ngo se ngo urayifasha ushatse kuvuga kwifasha iki? Mu buryo bwose bushoboka nk'uko bashinja u Rwanda gufasha M23 Ibyo ngibyo nabo babishinja, bihurana n'uzi. ibyo nabo babishinja. Njye nakubwiye ko ntashobora gutangaza amakuru ntahagazeho. Urabyumva neza? Njye ntabwo natangaza amakuru ntahagazeho. Ariko icyo nari kukubwira, abaturage b'Abagande ubyumve neza, nta kibazo bafitanye n'abaturage b'Abakongomani habe na M23. Ni nk'uko abaturage b'Abanyarwanda uyu munsi nanjye ndimo. Hanyuma Nta leta kibazo mfitanye na M23 agiyeho. ariko ibyo uri Hari ikibazo kumbwira ifitanye njye nanjye. kubyumva leta ye hari ikibazo ifitanye na M23. Bagirana ikibazo gute se kandi atarati? Use wavuga ngo leta y'u Rwanda ifitanye ikibazo na M23 kandi M23 itaragize itera u Rwanda? Oya. Ubuse wavuga ngo leta y'u Uganda ifitanye ikibazo na M23? Oya. Wavuga ngo FDL ifitanye ikibazo na leta ya Kongo? Never. Kirari cya ntagihari? Ntacyo. Ntagihari. Cyangwa y'u Burundi. Hanyuma FDL ifitanye ikibazo na leta y'u Rwanda? Gikomeye cyane. FDL ifitanye ikibazo na leta y'u Burundi? Ntacyo. Ni muri iyo kadre ugomba kubibonamo. Umuturage wo mu Burundi ahuye n'umusirikare wa FDL nta kintu yamutwara. Umuturage wo mu Burundi w'umukongomani ahuye na FDL izi kwigenda nta kintu zamutwara. Ariko umuturage w'umunyarwanda hano mu Rwanda nkanjye nkakubita na FDL mu ishyamba ntabwo naba nkibayeho. Kandi uri gusutuka. Urabyumva? So icyo niri kuvuga rero, haba hari ahantu hari ibibazo ariko bidafite aho bireba. Ngewe mpuye n'intare za Sarambwe nazisanga i Bukavu nazisanga ntacyo zantwara kuko ntacyo mpfa nazo. Ntacyo zatwara umunyarwanda, nta n'icyo zatwara umugande, nta masinde bafitanye. N'ikimenyimenyi hari abanyarwanda bajya muri ibi bice. Nanjye nagiyeyo gutembera inshuro nyinshi. Biri mu maboko ya M23. Nanjye nagiyeyo nzanasubirayo, nta kibazo bafitanye nabo. Kuba nagiye ariko ntabwo bikuvuga yuko u Rwanda ruyifasha. Nta nubwo kuba umugande yagiye bivuga ko Uganda bufasha. None se nimba ngiye kwishakira amaramuko bizitwa ko igihugu kibafasha? None se iyi niyo zone yonyine ibayemo inyeshyamba, ibihugu by'ibituranyi bigakora n'izo nyeshyamba? Niyo zone ya mbere ku buryo inyeshyamba ziba ziri ahantu imigendekere ubuzima bwahagarara? Erega nazo ziba zigomba kubaho n'ubuzima bw'abaturage aho bari buba bugomba kubaho. Nabyo ugomba kubikonsida. Burya u Rwanda rushobora gufunga umwuka rugafunga umupaka, ariko imagine u Rwanda rufunze uriya mupaka warwo na Kongo, Bukavu, Goma rukavuga ati kuko ari inyeshyamba turafunze, n'Ubugande bugafunga. Baba bahimye inyeshyamba zirimo cyangwa baba bahimye abaturage barimo? Kuko amakamyo ajyana ibicuruzwa aturuka i Dar es Salaam anyura hano mu Rwanda akajya hehe? Akajyana ibicuruzwa i Goma cyangwa i Bukavu biri bukoresha abaturage. Izo humanitarian action ibihugu bibirebaho. Ntabwo ibihugu byirimita ngo bivuga ngo turarekera aha ngaha kubera yuko ariko tugomba kubigenza. Hanyuma wajya kuri diplomasi ya Kenya, icya mbere cyo impamvu abantu bayibajijeho cyane ngira ngo nuko ariyo yaba iya mbere mu gufata iya mbere mu kohereza uyihagarariye cyangwa uhagarariye inyungu za Kenya n'abanyakenya muri rusange i Goma. Noneho mu buryo budasanzwe ahantu hari inyeshyamba, ngira ngo no mu buzima bwanjye hari ikihe karimo ntakurikiye, nibwo bwa mbere numvise igice kigenzurwa n'inyeshyamba kitarimo leta cyoherezwamo umuntu uhagarariye inyungu z'igihugu, igihugu nka Kenya. Ariko ukabona mu iki hariya amacenga arimo. Urabona Kenya, buriya Kenya muri ibihugu byo ku mugabane wa Afurika niyo iri kwibere, niyo iri ya mbere kwibere kuri Amerika. Muri Amerika yemera Kenya cyane. Ngira ngo nabibonye ko na Perezida Ruto yagiye guhura na Joe Biden, nawe mu Perezida wa Afurika ngira ngo uherukayo. So Kenya no gukora biriya bintu byari uko mbibona, ni nko gutera ibuye mu gihuru kugira ngo urebe ikintu kivamo. Kenya ishobora gukora biriya ibikoresha kuri n'ibindi bihugu by'ibihangange, barebe reaction y'ibindi bihugu nanone by'ibihangange, na reaction y'ibihugu byo mu karere, na reaction leta ya Kongo. Iriya rero ishobora kuba n'intambwe itewe ya mbere iganisha gukereya Kivu Republic. Kuba rero nimba bahageze Kenya ikahagera akabona nta ngaruka zibayemo, n'ibindi bihugu biraboherezayo bakonsera babyo. Reka dusoze iki kibazo cya Kenya cyaje cyuririra ku byo twahereyeho kijyanye n'uriya musirikare waguye mu ndege. Mbigarutseho gake kugira ngo tubisorezeho. M23 ni abantu bavuzwe cyane mu kugira ubuhanga bw'ikirere,
ku rwego rwo hejuru, aho hari n'indege bagiye bayobya mu buryo bumwe, hari abavuga ko babonye ubufasha ariko abandi bakavuga ko aribo babyikorera. Utekereza iki kuri iki gikorwa, kuba M23 yakigizemo uruhare? Ntekereza ko kwerimina umusirikare wo ku rwego rwa koroneri ari intsinzi ku rugamba. abaraduye Abaraduye. so ni intsinzi ikomeye. Bari kuvuga ngo ni Koroneri ni umuntu igiti. ukomeye, umenye ko koroneri burya ntiyayobora hasi ye batayo. Mhm. Icyo gihe rero kandi aba abitse n'amabanga menshi, abazi byinshi. Urumva ko nimba yaravuye muri teritwari imwe ajya mu yindi, Mm. byanga bikora no muri operasiyo zijyanye n'intambara arimo, ni iby'umutekano kuko Mm. nabyo biri mu nshingano ze, ni security. Mm. Rero urumva kumuhanura mu ndege cyangwa no kumurasira ku butaka ubwabyo iba ari intsinzi ikomeye. Twagiye tubibona uburyo bakira umwami bagiye baraswa, urugamba rugahindura isura. Mm. Omega karaswa, urugamba rugahindura isura. Gakwerera agafatwa, urugamba rugahindura isura. Ibi byose bigenda bihindura, ari byo hindura byinshi cyane ku mirongo y'urugamba. Cyane. Reka dusoze ngushimira cyane kuba witanze uyu munsi, nubwo ikirere kitameze neza ukaza kutuganiriza. Urakoze cyane, nanjye ndabashimiye cyane. Harakonje. Birangiye ubyemeye. Harakonje, ubwo ngubwo ni ukureba ko twaza gushakayo isukari cyane rwose, n'agacyayi. n'agacyayi. Urakoze.